Hallo Aitsa mense, dit is weer sulke tyd. Maandag beteken mos dit is Aitsa tyd en ek hoop julle is reg vir 'n lekker kuier met lekker mense, want hier kom 'n lekker ding. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. First on the show, we caught up with Wellington Mushongo, an artist from Zimbabwe teaching Namibians how to earn an income by using their hands to create art. Have a look. The whole of my life I've been doing this beadwork, helping people around, teach them how to work with your own hands for an earning, for bringing a better change into the community. Originally, I'm from Zim. So from my younghood, I've been busy doing car wires, very beautiful car wires. So in my area, there were people doing art, crafts like wood carving, stone carving, playing drums, and beadwork. So from there, that's how I gained the experience, by going and help them every day, and then every day makes practice perfect. In Lutherans, I came with guys with a project called Namibia Nature Foundation. So what they usually do is they help people around. They choose like a group of people, and then they call someone to come and help them to do some practical handwork with their own hands. So that's how I came here. So here I came to train the ladies how to do the beadwork, at least something with their own hands. The good of the training is to empower the locals that no, with your hands you can create something that is value to someone. So, and then it also creates opportunities around the people. I've been doing it for the past 25 years. My favorite object is customized ideas. I like challenging people. They usually come and order like, okay, I need a lion in a statue like this, or I need a giraffe drinking water. So, or I need like two pairs of two animals fighting. So those you have to create, because mostly the stanza they have is totally different. But mostly I love to do animals and birds. So here Lutherans mostly, in this process of doing art, you need to be passionate, and then you need to be having a lot of patience, because it's a little bit of challenging, especially when you are starting doing the framework with the pliers, because everything is done with the pliers, all creation of the shapes from key holders to 3D animals, all is done with the pliers. So you need to know how to hold it
so patiently. Here, I came here, so this training is going to take for 5 days. We started on Monday, so we'll be finishing tomorrow by Friday. So the good of it, the ladies are very quick to learn. At least we've done some different reptiles, birds, and then some marine animals too. I would love to see at least more people coming up, because all of us sometimes it's not that good. It's not all people that are good at school subjects. They are good also that are good at using their own hands. So this is a good lifetime life that at least you teach your hands to create something that your neighbor will love, tourists around also they'll love, the local people also they'll love. The advice I wanted to do is, as people, never give up. So the way you do the shape, it doesn't mean that's wrong. So as time goes on, if you keep on practicing, you make it perfectly more than the teacher or more than the trainer. So what is needed is just to keep on practicing always, because practice make it motivation. Now that's inspiring stuff. Thank you for sharing your skills and empowering our communities, Wellington. Please support the BT project in Lüderitz. Up next, we meet Ursula Witbooi, the Namdeb Building Forever project manager. She talks to us about living in Oranjemund, working for Namdeb, and the role the company has played in the formation of the town. Oranjemund was established in 1936, and it was serving the natural diamond mining industry. So all the utilities were free, the water, the electricity, the housing, the maintenance of those houses. So Namdeb ran the private hospital. Namdeb also ran the private school, and funded all the other recreational facilities in the town. And something very important to also tell you is that the town was closed. So under the Diamond Act, when you were staying in the town of Oranjemund, and even visitors coming to town, you needed to get a permit in order to come in. So then fast forward many years, and then you come to the year 2011. So what were those changes? Imagine having a town that was closed, right? Run by a mine, and now you suddenly have to transform that town, to open up that town, normalize that town. And one of the first steps that you need to do in this town transformation journey is then to proclaim the town. So that was a very important date. So 2011 was the proclamation of the town of Oranjemund. Then what followed was 2012. We had the Oranjemund Town Council was elected. And 2017 was a very important year for us, because that was when the town was open to the public. And also linked to that, that road between Rospina and Oranjemund, it became tarred. It also formed part of that celebration. And other key stakeholders like OMD 2030 and OMDs also came then to the platform. But one of the things I can tell you that truly was very, very great for us, we were privileged as Namdeb employees to be able to buy our houses. So suddenly this town, which was like just a place to work, it became a sense of place to us. And today you can even see pensioners in our town. So changes that has happened is the transfer of these services like your water, electricity from Namdeb to Oranjemund Town Council, the infrastructure and so forth. And yeah, these were some of the major changes that has happened in the town of Oranjemund, and we are still on this town transformation journey. I think it's, look, inherently I'm a person that loves nature. So it's for me an absolute privilege to be staying in such a unique town where you have the international Orange River, you have the desert landscape, the Namib Desert surrounding you, and you also have the Atlantic Ocean. And besides this beautiful setting that we're currently in, you also have a community, a very interwoven community where people really and truly care about each other. And the people and the work that I've got, it's a fascinating work because it's got so many different diverse habitats and facets to it. So incredible people that we work with. So I truly enjoy Oranjemund. Namdeb's purpose is mining for good. So imagine having this extraordinary gift, gifted to a nation such as Namibia, and using this gift to do good
in our communities where it is within the ambit of NAMDEP where we can further create value and we can further create positive impact and further contribute, say through the lens of the community. I have to mention things like, say for instance, if you look under skills and education, you know, when you go back in the history of NAMDEP, NAMDEP is a company that back in the day have offered bursaries 10, 20, 30 years ago. And if you follow these individuals, the bursars, you will find that currently we have many senior leaders in the NAMDEP organization, and these people are also scattered across our nation. So that's really a truly exemplary in terms of the sustainable thinking that happened many, many years ago. Something else I have to say is because now if you think about NAMDEP, we've got this, one of the assets we've got is infrastructure. So obviously with the town transformation journey, what the company could then do is then to donate a fully equipped high school to our government, Karib Ams High School. And then also in 2014, some of those officers, just to get the initial school going, NAMDEP also was in a position to also assist in that regard. So those were the things in terms of the skills and the education part. I have to mention this one. When we were hit with the COVID pandemic, the senior leadership team of NAMDEP took the decision to upgrade our laboratory facility so that it become one of a few testing facilities in the whole of the country. And you know how important that contribution was to the southern part of the country. It really pulled through in a very difficult time. And last but not least, if you think about, in addition to corporate social responsibility, locally, nationally, when you are in a town like Oranjemund, you need to think about what's going to happen post-mining. So corporate social responsibility is the ad hoc thing, but the corporate social investment, that's the more longer term thinking, right? So in 2019, NAMDEP established the Omdi's Town Transform Agency that assist the community of Oranjemund for diversification in terms of the economy. So now think about the uniqueness of this town. You have Oranjemund Town Council that was established, a process that we were engaged in that. We supported that whole process. They have a strategic management plan. You've got these other players like your OMDs, like your OMD 2030, which is a citizenry group. We currently, the function that we are performing is we give technical support, in-kind support where we can. But now it's on this journey to the town transformation that we form part of it. We are part of the community, but we're not the main player anymore. We allow for these other entities together with us to aspire to work towards a thriving community. Thank you, Ursula, for a very insightful and informative talk. Oranjemund is open for business and also offers numerous tourist-related opportunities and attractions. There's much to explore. Nowhere else in Namibia will you see an oryx or a springbok walking around in town. Volgende, my collega Carly Abrantes het by Boutique Guesthouse in Mariental gaan kuier en met die eienaar Stefan Jel gesels. Welkom terug julle. Ons is by die deel van die episode waar ons vir Boutique Guesthouse Mariental 'n bietjie beter gaan leer ken. So ek sit hier saam met die eienaar Stefan Nel. Baie dankie dat ons vandag saam met julle kan kuier. Yes, wat 'n voorreg. Dit is vir ons 'n voorreg. Het jy gesien hoe mooi is julle plek? Nee, baie En jy het dankie. ons bederf met 'n glas wyn, so cheers op daai. Dis altyd 'n lekker een. Stefan, sal jy asseblief vir my 'n bietjie van 'n agtergrond gee van Boutique Guesthouse? Wow, hoeveel tyd het ons? So Soveel soos wat jy nodig het. die gastehuis self, ek weet dit is ons groot krokhuis. Ons is 'n gesin van 5 gewees en ons het hier ingetrek 1998. En alles hierso, elke kamer is geskep vir gedeelte in ons huis. So dis altyd vreemd as jy instap by 'n kamer en dan dink jy, "Jesus, like hierdie was ons kombuis gewees, hier het ons gesit, jy weet, hier het ons dit gedoen, hier het ons dat gedoen." En toe my pa sy hart vir die Here gegee het hy baie mense probeer help en inneem en huisves. Hy het hierdie boonste 3 kamers gebou wat ons nou verander het in familiekamers. En sy droom, sy passie was eintlik net maar om die hele huis te ontskep in 'n gastehuis. Okay.
Pleinweg nie om geld te maak daaruit nie, nie om 'n bestaan te maak daaruit nie, maar om mense te huisves. Okay. En net na my pa se dood in 2016, toe besluit ons maar kom ons maak sy droom waar en ons verander alles in 'n gastehuis. So tot en met 2015 was dit julle familiehuis gewees? Ja, Okay. 2016 is my pa oorlede en 2017 het ons begin revamp en bou, ek kies vir die Afrikaanse woordie. Maar ja, 2018 toe maak ons die deure oop en ons sê luister, ons verwelkom elke mens wat wil kom woon by ons. Okay. En ons doen dit in die manier wat Chris Nel sou, jy weet, en ons doen dit in 'n familiebasis. Ons nooi jou in ons huis in, want dit is wat dit is. Dit is julle huis, dit Dis is ons huis. letterlik Ons julle woon huis. hierso. Ons het familietyd hierso, ons is elke dag hierso. So Yes, ja. jy en jou vrou bly ook op die perseel saam met julle 2 seentjies. ja. En ek het Dis die nice. ongelooflike voorreg om nog by ma te hê. Okay. En sy bestuur die gastehuis vir my. So So julle is 'n regte familiebesigheid Ja. vir familielede, vir gesinsmense, maar Ja, ongelooflik. ek moet sê vandat mense by die kamers inloop, daar is 'n verwelkomende atmosfeer. Dit voel soos, oh my word, ek is by my huis. Ek kan op die bed sit, ek kan terugsit met 'n glas wyn, hier is stoep hierbo. Dis 'n regtig net 'n plek vir vandag was 'n lang dag gewees. Ek wil 'n koppie koffie drink, ek wil sit met my glas wyn, ek wil met my mense gesels, ek wil net 'n bietjie by die huis wees. dis baie lekker om te hoor. Dis Dit regtig is waar regtig vir van my dis waar ons verskriklik is. mooi. Vandat ek die eerste keer hier ingeloop het, ek dink 2,5 jaar terug, Ja. toe het ek my man gebel, toe sê ek vir hom, it's like home. It's really like a home away from home. So ek is Precies. 100% seker, al julle gaste, Ja. julle het seker baie gaste wat terugkom, Ja. nadat hulle die eerste keer hier was. Weet jy, snaaks genoeg ons mark bestaan meer kommersieel. Baie ouens wat op en af travel van Windhoek en hulle wil Okay. afsuit gaan en baie besigheidsouens wat verbykom. Maar grootendeels seisoenaal het Yes. ons Suid-Afrikaners en toeriste obviously wat van ver af kom. Yes. So ons het baie van jy sal dit glo nie van ons oorseese mense wat ons WhatsApp en sê luister Stefan, luister Stefanie. Ons wil weer in dieselfde kamer bly. Ons wil Ek wou weer nou baie gesê stoep sit en ons wil tog weer ons honde ook saambring. Dan Okay. bring hulle. Dis okay. Wonderlik, so julle is pet friendly. Ja, ag, Okay, good to know. met my ma het op 'n tyd 8 honde gehad. En Julle klink soos 'n prettige huis om in groot te word. Wow. gelukkig is hulle gelukkig vir my want hulle is oral van my voete, maar oulike goedjies gewees. Hulle is minder nou. So. Okay. Ja. Het julle honde of katte of diertjies? Behalve die 2 kinders, want hulle Ja, is op hierdie stadium probably soos diertjies. Hulle is. 2 seuns, dis nie maklik nie. Dis ag julle, maar dis ook ek gaan nie ook nie. Dis my droom. Ek wil net seentjies hê. Rarig. Ek bid elke aand, wie is net seentjies asseblief net seentjies. Dis seentjie mamma wees. Ja, daar's 'n storie rondom dit, maar Nee. ja. Sê gou vir my, watse tipe verblyf het julle hier? So ek weet julle het nou gesê die boonste kamers is familiekamers. Ja. So en jy het gesê besigheidsmense kom deur. So ek neem aan julle het single, double, twin, family. Ja, so met die ag ek wil dit nou nie lelik stel, maar my pa se ontwerp was maar redelik ouderdoos. En wat hy bo geskep het, hy het die ontwerp bo geskep in 'n mate van hy het my ma gesê, luister mamma, as jy in 'n gastehuis kom of jy in jou plekkie woon, dan woon jy nie in die badkamer nie. Jy woon in die kamer. En jy sal sien daai boonste kamer, badkamer is regtig baie klein. En die kamers is baie ruim. Maar hierdie deel wou ons meer luxury maak. Ons wou dit meer Okay. authentic, uniek en boutique Yes. gemaak het. So ons het gesorg dat elke kamer ten minste 'n queen size bed in het. Ja, ek het gesien die kamers is huge. Ja, Maar dit ja. is regtig lekker, definitief. Maar daar's 2, 3 kleiner kamers ook wat dan jy weet net vir daai vinnige overnight En and uit. go, ja. Maar ek hou en van dan wat jy lekker gesê het. cozy kamers daarbo, Ja. sorry dat jy dit praat, maar daar's 'n lekker stoep ook daarvoor met 'n braai geriewe. Jy weet, Okay, so Kom die braai mense saam. mag self kom braai, hulle Ja. kan hulle ding kom doen. Wonderlik. Want ek het gesien elke kamer het sy yskassie en ek sien daar is wynglase, daar is die koffiebekers. So julle is regtig ingestel op Ja. asseblief kom haal asem en voordat jy môreoggend weer moet gaan werk. Ek reis verskriklik baie vir werk en ek het nou die voorreg gehad om regtig meeste van ons land te sien en dit is vir my lekker as ek plekke vind waar ek kan sê as ek terug gaan Mariental toe, ek gaan nêrens anders gaan slaap nie, ek gaan slaap vanaand daar. Ag, Ek sal my ander kliënte gaan sien, maar dis net daai gevoel van jy is nou by die huis. Ja. Dit is baie lekker en hoe julle dit geskep het
En obviously Mariental is nie baie groot nie, maar dit is 'n baie goeie stopover vir toeriste wat van Suid-Afrika of Namibië Ja. kom, vir Namibiërs wat soontoe gaan. Ja. Mense wat ek weet nou een van my vriendinne kom in Julie maand kom sy van Duitsland af en hulle 3 weke en snaaks genoeg hulle eerste stop gaan in Mariental wees. Great, so En weet dan waantoe. kom hulle deur. Nee, ek weet wat ek al gaan sê, panic not. Ja, nee, ek weet wat ek nou net bylas is. Hierdie braaikamer verby is elke dag oop. So asseblief, as ons moet braai dan braai ons. Yes. Ek het genoeg uit. Maar ek moet sê dit is 'n voorreg van Namibiërs. Ek meen jy kom kuier by mense en hulle is net onmiddellik soos weet julle Ja. wat, kom sit by ons, kan ons vir julle 'n glas Ja, ja, wyn ja. skink. Julle kinders kan speel. Ag julle moet nie worry nie, ek steek gou die vuurtjie aan. Ja, ja. Gaan haal die vleisie, dit Ja. is wonderlik. Ja. Speaking of kombuisdinge, ons gaan gou 'n breek vat en dan gaan ons, ek glo Janke is in die kombuis saam met chef Rihanna. Oh. So ons gaan gou kyk wat se lekker ontbyt maak hulle en dan gesels ek en jy weer. Cool man. See you guys soon. Welkom terug julle. Stefan, ons het nou net gesien hoe Janke saam met chef Rihanna daar in die kombuis, sy is nou besig om lekker ontbyt te maak en sy sê jy het al leer kook. Luister, ek hoop regtig waar dit het uitgekom soos dit moet. Nee, ek glo met Rihanna se ondervinding is dit definitief so. Ja, weet jy, ek het vir almal hierso maar probeer leer. Ek dink hulle het baie van hulle eie entoesiasme ook maar ingeneem. Maar ja, daar was definitief 'n groot liefde wat uitgepop het toe ons die gastehuis begin het. Ja, dit is ek dink deel van bed and breakfast het gesê kom ons fokus op ontbyt en maak dit Yes. lekker. Jy weet, as mens lekker begin met jou dag, 100%. dan is jou hele dag 100%. lekker. Nee, ek stem Jy weet so, saam. ja, ons is ongelukkig nou net bed and breakfast. Of gelukkig, want Ja. ek gaan nie ook nie. Ek is uit en uit 'n ontbytmens en ek voel as ek lekker geëet in die oggend, soos jy sê, dan Ja. is jou dag so soft setup. Jy kan nou nie 'n slegte dag hê nie. En mense voel soveel liefde in 'n ontbyt. Ja. En Rihanna het spesifiek genoem, julle doen die brood hierso. Dit is 'n tuisgebakte broodjie en ek gaan nie ook nie. Ek en my kollega voel baie sterk oor as jy by 'n gastehuis is en daar is ontbyt. Ja. Dit moet ten minste 'n tuisgebakte brood wees. Maar Want die- dit is daai liefde wat vir jou Die net brood sê- was ook nogal 'n lekker ene geweest. Want kom ek vertel vir jou dit. So Yes. hierdie kamer se my afloop. Ekskuus, al ons kykers kan nou nie sien nie, maar toe ons begin het, ons het die dag oopgemaak en toe het ons nie eet saal of eet nie. Okay. Ja. Toe bedien ons letterlik al ons ontbyte hier Op die stoep. op die Oh, stoep. my Dit was word. nogal beautiful Dis geweest baie en spesiaal. ek maak die kos uit ons huis uit, jy weet. So dit was een van daai oomblikke geweest van Stefan, hierdie bedryf gaan nie werk nie, of ons gaan skei of jy kry kombuis. Jy weet. Gelukkig het ek kombuis gekry. Maar ja, ons het alles gepush van ons huis af en dan kry jy alles wat jy nodig het op jou tafel net buitekant. En toe ons nou die eetsaal ontwerp en ons het hom half hoe ons hom wil hê. Yes. Toe sê ons maar nou kort nou, daar's nou een uniekheid weggevat, so kom ons kry nog 'n uniekheid. Okay. En die brood was definitief dit. Jy weet die brood dis elke dag knie een van my mense dit. Dit maak so weer rond is, jy weet. Yes. So die brood gaan môre weer anders te proe, maar ek proe nog steeds die liefde in dit. 100%, Ja. maar dit is wat dit spesiaal maak, Yes. want vandag is dit chef Dolly se en môre is dit Yes. chef Rihanna se. Ja. Dit en jy het vir hulle almal geleer. So ek neem aan jy self hou baie van kos maak. Ja, ek love it. Van waar af kom daai liefde? Dit kom van skool af. Okay. Ek het een keer, ek dink was graad 11 geweest, dis sê ek vir my pa luister maar ek wil kos maak. Sê my ma vir my, Stefan jy is mal. Jy gaan dit nie doen nie. Jy gaan 24 uur op jou voete staan. Jy gaan dit nie doen nie. En toe sê ek ook maar ek wil nou nie 24 uur op my voete staan, so kom ek doen dit nou maar nie. Yes. Ja, en van daar af het ek Stellenbosch toe gegaan. Ek like dit om te sê ek het bekom vrou vang gaan swat. Wonderlik, ten minste is jy eerlik daaroor en Ja. jy het 'n beautiful vrou gevang, So so ek- jy wen al die pad. Ek het dit gekom. Ja, ek wou nou net Ja. gesê, jy het nou geraad gekom, Larry, well done. Ja, so ja, na dit toe ons terugkom toe sit nou gastehuis en ek kon buite nie jou drome uitleef nie, kon ek nog steeds my drome uitleef. Okay, so ek wou nou gevra het, hoe het jy in die toerismebedryf beland? Want okay, besides nou die bekom vrou vang, neem ek aan jy het 'n agtergrond in 'n bekom. So dis nou nie regtig
toerisme nie. Hoe het jy hier beland? Ja, dit was regte man. Ja. Ek Oh, was ook maar wow, net vir okay. 6 maande. Kom ons los dit daar. Daar het julle dit. Die boutique guesthouse Mariental bied iets uniek. Die Lykse gastehuis is ontwerp om te voorsien in die behoeftes van sakereisigers en vakansiegangers wat op soek is na rus en vrede, tesame met 'n tikkie tradisionele gerief wat jou tuis laat voel. Gaan draai gerus daarin. En dit bring ons aan die einde van die kuiertjie. Ek hoop julle het dit geniet. Like en share asseblief julle gunsteling show op Facebook en vertel van almal van Uitsa die lekker ding. Weereens, dankie vir julle almal wat gereeld inskakel en die show 'n lekker show maak. En maak ook gerus 'n draai by ons webwerf uitsafrika.com vir plaaslike nuus. Ek los julle met die enetjie, 'n bietjie stof tot nadenke. Ons is gebore om mens te wees, nie volmaak nie. Check julle next time.